Роботи тривають už другий місяць, а за той час майстрове омалтерували церкву звонка і teraz robia nuka. Malterujú múry, ktorí boli obity pred askýľoma rokami, keď robená hydroizolácia na celým budynku cerkvy. Preto tí roboty bohoslúženia še otrimujú u parochiálnej sáli, де теж є положене центральне зогрівання. Так то teraz búva, tak búvalo i pred pár rokami, keď sme tiež malterovali, odnosno podrezovalo cerkve, sme prešli tu. I tu še praktično odbúvajú šítske bohoslúženie, ktoré máme. Mali sme i vinčanie dávno, i krescenje kad jest, i šitski drugi bogoslúženia otrimujeme tu. Попри богослуженьох, цепла парохійна сала teraz výhodнейша і за отримування віронауки дев'ятніцох і за різні другі стретнуться парохіянох. Майстром, keď je spotreby, pomáhajú i členi cerkovnog odboru, ktorí krásnu novemberskú chvíľu vychasnovali za ušorenie okoliska cerkvi. Jesi za odborcov robote, evo mi robíme toto kolo ružo, kolo cerkvi, čistíme rihtame za žimu i za vekši šveta da bude krašnje pošorene. Odborníky pokošeli trávu, orezali rúži, vyplieli korovče i zo slinu zašticeli rúži od nízkych temperatúrov, že by i okolisko doprinieslo krasnomu vypatrunku cerkvi.